omukorambara okwakorwa abanyamahe omu kibira kya Bugoma omu kicweka kya Mandigwa bebembirwe omujokero wa president omu district ya Kikuube Aram Tumusime bashanga abantu bingi abatakamanyirwe bongire kutema ekibira n'ekigendererwa cyo kushara embaho okosya amakara hamwe no kuhingamu ebicoori. Ekibira kinuya baratera mu kwine kulinda ebyobuhangwa akwa ebyobuhangwa nibwo bwomezi bwetu kandi ekibira kucyokuwaho turasa kutunga obuzibu bw'amani nko kutegwa omushana. Ekibira nk'ekya Bugoma kino amakara gabakutema muroro mungu bakutema amakara muroro abantu mungu bakutema emiti eno esoko emaze emyaka nka 23 cyoka dongo bagitema bagihema amakara kikumpuniza muri kusanga ente nyingi muno ziri mu kibira muno. Byo kwerinda bagira ngo hariho abagiga hamwe n'abebembezi abari kushomba abantu kuruga omu bicweka bya Ankole, Busoga, Buganda hamwe na heru y'ihanga nka Kongo, Burundi na Rwanda babashereka omu kibereki kubakorera. Rwanda abantu barga Kongo, abantu barga Sudan, abantu barga Buganda, abantu barga Busoga, abantu barga Ankole. Bari hano omurumo nuguha okumaraho kibira. So obo bwenda amateka okuruganera izuba kigundo bataka bikwanda mbenyerewa. Mwaka gwa 1930 Uganda ekiro kwebemberwa abajungu ekibira kya Bugoma kikatongozibwa nka kimwe ahabira ebihango omwihanga n'obuhango bwa hectares emitware na 114 nizo square miles bena 10. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.